He rite ngā mahi a te hunga I te urewera ki ngā mahi a ngā titu mātauenga. Koera te whakapai I rangona ai I te kōti teitei o Tāmaki Makaurau I te rānei. I moiho ngā whakatuaki nei I ētihi mahi āringa nā ngā titu mātauenga. Third person who is next to the fence post as we see it here gives a hand signal shortly, which is again consistent with the hand signal that we use in the military. Whether they're using it for the same meaning, I don't know, but it is consistent with the hand signal we use in the military. No te rānei ka tuku kōrero titi āpiha no ngā titu mātauenga mo ana kitenga I ngā whakāhua a te kāmera matahunahuna a te ture. Hioi I whakai te kai whakawā kia noho tapu tonu tāna ingoa. This person here has gone to the knee and he's given that hand signal, which in military speak would be the gun group. It's not a halt, it seems to be a closed fist. Although, based off that shot there, it's hard to differentiate if he's got the hand in that manner. I e te wā no te mōhio o e te o ngā tāngata nei ki ngā mahi mātauranga hoki a ngā titu mātauenga. They believe they're now in a secure area, having married up with the other patrol. Or B, there is a lack of discipline in the patrol now, and they're not patrolling appropriately. Ko ngā whakatuaki, ko tame iti rātou ko Emily Bailey, te rangi kai whiria kēmara, ko Urs Singer. Ko ngā whakapai kei runga I a rātou, mo te mahi taihara me te maupū. Kei roto te whakawā nei I tana wiki tuatoru I te kōti teitei o Tāmaki Makaurau. Anzac Pikia, te karere.